بابەتێکە و وڵاتێک اعترافە پێت کرد بێژێ من کوشتنە تورکیا بە ئەشکرت بژێ حەفت چەکدارێن پەکەکە لە چیایە گارە من کوشتنە پەکەکە ئالی دیتێ چیرۆکەکە دروست کرد خەلیفان حەفت چەکدارێوان ژێ ئاوازا بێ دەرباس بنە کەتنە کەمینەکە پێشمەرگە دەوسەر دەستی پێشمەرگە هاتنە کوشتن دووردە ئەو چیرۆک بەروواژی هەو پەکەکە چت خوازێت دووردەش بەر چت خوازێ ڕاستیەکە وڵاتێک ئاعترافە پێت کرد کە تۆهمەتی سەر و عراقی بخێ سکوورە هەرێما کوردستانیدا ڕێز و سلااف ji بۆی وا ji بۆی تەماشەوانە باوەریە بدە ئەف پرۆپۆگەندا گۆپەکەکە دکێ کارێکی وێی ڕاستیە کارێکی وێ ڕەوایە ji ber گۆچێ نابێ vî şێوەی vî tiştê hana îro di sukura dewletekê de bihêlê ew dewlet ke îro zêdeyî 20 milyon insan mafekî Kurdî duê derê de heye di do dema got il medya pekekê dibêzêne ji deva got ava bûye heta weke vê saetê li ser derewa ava bûye li ser derewê tim û tim berxwedan û serhildan û serkeftin lê serkeftin îro awaye got îro di gund û bajarê Bakur de mixabin millet gihay estekî ji feqîrtiyê ji birsîbûnê ji firotina kinarkê ji danûstandina kinarkê yanî navê Kurdîtiyê têk bir û hêjîkê di berxwedan û serhildan û şoreşa di vê derê de wextê til medya pekekê di meyzênê heft kesê got iddia dike di deverê da yek jê eyn sala heştê û çara tênê ber çavê me dema got egîd kuştin şehîd kirin û pekekê di medyayê xwe de belav kir got 40,000 esker ketiye pêşiya egîd de tu rastî tê de tu nebû dema bi dihê serkirdayê xwe heta di kampê Libnanê de kuştin heta di Qamişlo de kesê weka Mehmed Şener kuştin kesê weka Semîr li Swêd kuştin voran û bi dihê va kesa tim û tim kirine serhildan û berxwedan îro roj karê got tê te kirin karê got pekekê dike divê em vê pirsê bikin dijminê serekî pekekê kiya milletê Kurd e milletê Kurd îro bi serokatiya başûr rêbazayê Kurdayetiyê dixwaze mafê milletê Kurd pêk bêne û PKK gereke vê qebûl neke gereke şerê başûr û Kurdayetiyê bike propaganda ev e propaganda Mihemed Seîd Sehafe dema got dibabê Bexda Amerîkî ketine Bexdayê de jî kê hêjî digon serketina û mîna wextê got cêşê Sovyetî cêşê Hitler têk bir hêjî kê kesê weka Joseph Goebbels digot em serketina medya derewayê li ser derewê ava bûye û mixabin millet jî kê hêvê derewê باشە مامۆستا منال دووردە پرسەوە یعنی ji ber çi تهمەتا کوشتنê ser Tirkiya dirakê tê berevaniye dîfaît ber Tirkiya de dikir bijin nehûnin xelîfan hatine kuştin yani Tirkiya dibêje me bi teyarê kuştina ev ya yani di çarê meha êlûnê de Tirkiya bixwe belav kiriye yani hevkarê em karin rêkefta ku belav jî kiriye bêne ser ekranê ku bidê xuya kirin ji temaşevanan re jî bi zeralî xuya bê ji ber çê PKK divire berevaniyê di ber Tirkiya de dike tuhmeta kuştinê sewa dirakê ev yek ya duê jî mamosta yani PKK bi vê behaneyê gelek karê xerab li dijî herêmkirina êrîşkirina pêşmerga dergirtina dergihê sêmalke yani yek jwanakê jî ku li wê dirê ew çeteyên ciwan şoreşger hatibûn daxwaza termê şehîdên xwe dikin û kot bêjin ka baş e li çi gara hatine kuştin çi îşî herêma Kurdistanê pê heye spas ji bo îva her du pirsê tey pir ciwan yek jê pirsa pêşî dema ku em lê temaşe bikin yanî Türk weke dewlet ji milletê xwe re dê xuyakirin divê vayêm şerê terorê dikin lê PKK divê ji Kurdê Bakur re bidê xuyakirin bêjê ne Türka kesê me teror kuştina kesê me bi destê başûr ji bo xatirê gotina Yalçîn Kuçik dema dibêje dibê min karî bû ez 20 milyon Kurd bikime dijî rêbaza Kurdayetî û rêbaza berzaniyetê bi saya Xwedê û serê ocelan yanî mêrik vê proja got îro em li hemberê wê mûnaqeşe dikin Türk di medya de milletê xwe razî dike vaya ez şerê terorê dikim PKK milletê Bakur dixapênê dibê vaya başûr xelkêm kuştiye ji bo dijmiyetiyê berdewam dike di do weke te anî ziman PKK heke rasta xwedî helwesteke heke xwezî daxwazeke heke xwedî mafeke 20 milyon insan di Bakur de li hêviya wê ne ocelan îro di cezîra Imralî de di hotêleke 5-6 stêrik de dirazê bere mafê xwe li wê de berdewam dike ya di duwa pirsa weke te anî ziman karê PKK li wê derê çi ye diwasînora de çi ye û çimayê PKK şerê xwe nava başûr û çimayê vê gunehkariyê xêzkura başûr da pirs di vê derê de
تێکچوونە ji ber گۆمەدیت ئەو گروپێ گۆ دۆ هەولێرێ هاتنە گرتن بناوێ داعش هجوما li مەغمور هجوما li کەرکووکê هجوما ji aliyê me ve ev hemî propaganda گۆ PKK pê dirabê ji bo cirmê xwe li dijî başûr veşêrê li dijî Kurdayetiye veşêrê PKK di her çar parçeyê Kurdistanê da daxwaz eva mafê Kurda pûç bike û dijmin li peyvê û پر بویست دسته حکومت باشور و کردستان یکیتی و پارتی هر دکاده هیا به PKK چی خاطرور و خرابون و کشتر و قتل عام دناوا باشور دکریا باشا ما مستمر بهم ادعاء PKK کشته مهان و داوخازا ترمیوان دیگه بریکو از بجم چاوا ترمیوا وری بگراندن یعنی چیروکن PKK جاره که بجه او هر هفت کتنه کمینه که پیشمرگه دا و پیشمرگه و اعدام کرنه بیک جاری جبر لێ بەگەرها داوین چیرۆکا کووت بێژێت بژێ یەک ژوان هەفتاد ژیانێ دەمایە چاوە پشتی کوتە گوتیە حەفت سەردەستی پێشمەرگە هاتنە ئادامکردن PKK دیعات کرد جارێکی دنیا لێ بەگەرهات بێژێ وەڵا یەک ژوان کەسان دژیانێ دەمایە دووردە ئەف چیرۆکێن بەروڤژی یعنی ji ber çê ev derewên şaxdar têne kirin yani PKK ve çîrokên dijî hev yani rasta alîgirên PKK nedûre sê mihin lê gotinê wan nabigirin çi qasî berovajiyê hevin hemû اما باشه وقتی گو امپرسه برنگ کی لیب کن پارتیا که گو جلسات دراوا آوا بویا پارتیا که گو بوست کرزگار نکریا پارتیا گو خیانت د حق گل کرد کریا و ایرو عالم درد کوي کورونا و هر بيجي وسرخبون و برخدان و سروکه نووي و سروکه فیزیایی و سروکه کیمیایی ما اف پرساناج وینا نزور و زحمت ترى گو PKK وري دراوا که ادعا که هالو که یاد دوا PKK تکلیه حکومتا بغداد در پرخوشن بحشدا شعبیره پرخوشن برا PKK و هر ناسنما و هر هفت انسانه بده زلال کرن و خیا کرن و دریا دیپلماسی دریا گفتگو دانوستاندنه را وری مالبات و ناسنما و کسا بده زلال کرنج ملت کردرا یا سیا وقتی گود بیجه دی به یک جوانا پیشی گوتن حمی هاتنا کشتن نهاد به یک جوافلتیه اف پر سهله یعنی مدید به رژیم ترک و فارس و عرب افتش کرنا صبح کسا کی بناوی فرهاد بناوی خیری بناوی محمد جاسم ای بین سر تلویزیون ای بیز یک جوا کسابوم و وایم باز دایا و ای ملت جی که بیجه هر بجی سروک و هر بجی برخدان و اف برخدانا بس لدیجی ملت کرد و تک چونا ما فی ملت کرده پرس جوی ملت گل دوز مشه پرس الوا کسی گو ایرو سر درگه سینورش خو پرسناکه کاری ملویدری چیه گو از درگه باشور دهنبری خود بکم جو خو پرسناکه دما گو ساروخان د بیجه ما سینور هلان ل 900 کیلومتر درگه هم زبینه نزدیکتره درگه سروچ نزدیکتره درگه گو ایرو افسکرین د بندستاد نزدیکتره چه ما ملت خو پرسناکه به هزار کچو خورته ما ایرو د کولانا د دانه کشتن خندقه د دانه کشتن ایرو د دوری ته شما دعوا ترمیوانا که ل ایرو هاتیه و دعوی الباشور دکه جبوی سر ایشه کش باشور چکه و پروپاگاندا کش دجمن رب که دست دجمن جار کدی بین ناوا کردستان هفت کس دماکو د انجام بمباران کردن بالافر دورنا کشتن بگمان یعنی اگر یکی روی لشکری و جیج بوار لشکری و جیج نزان به دماکو طیاره البشر بده ترموا پارچه پارچه به ئەڤەک یا دوێ چیایە گارە بهتراوی بن کۆنتترۆلا PKK دەیە بهتراوی ناکەێت یعنی پەیادە ئالیە ڕۆژاوای کوردستانê دەما کوتێ داخوازە تەرمێواتکێ لە ئالیەکی پارچە پارچە بووناگرم بێژن ڕاستە کوت دیعاتکە یا دوێژی چیایە گارە بهتراوی بن کۆنتترۆلا PKK دێت وردە چ شرۆڤە ژێر تێکردن کی ئەو ئەم بێژن جهدانە ئەو زانیاریدانە بالەفرا تورکیا حتا وەرێەوە قەسب بکەێت هر هفته پاورک و هموجی سر کرده بون بهتره دوی داره دا گرک ام بین بیرا خو بچاوا بری چندکی دمات گومالا گلو دلیلیه دهات نکشتن اوا گوت گو ادعا کر گو چاوا طیاره لخسل دراستی دش بن و ترمپیل هاتبو پقاندن لسر دستی PKK بخواهات نشید تیرور کرن دو وقت آنی زمان یعنی پر جارا وقتی گو ترک الدورنا خستنا یان کس نوا کشتنا حتی د حسچا دا حتی د شنگالی دا وکا قاسم شنگالی و ایدی ترکی احداثیات وکا گو عسکری د بیجن احداثیات وینا لگور گو دان طیاره ترکاج قندیل درکتیا یعنی وکی نمونه د سلیمانیه د دما گو هواری خدانه کشتن به دست وابو به دست پاسدار واحد یا فروتن دما گو ایرو اخافتن های
دایا بێچاوە نورەدین سۆفی ئەوانە کاپچریە هاتنە تێرۆرکردن یانجی تەسفیەکردن یانجی گەلۆ بریندار بوونە حتا وەکە vê سعاتê PKK راستیە دەرناخێ ji ber ئەوا بخوا جارەکە دیترکە ئەحداسیات دانە تەیارê Tirkî beşek di nava PKK de heye beşekî bi hişkere û bi zelal bi mîtê Türkara îro kar dike bêçawa beşekî dîtirkê heye bi pazdara re û beşekê bi hejda şebî re ye eva xwe beş kiriya her tarafekî bi tarafekî kar dike îro til Murad Qereîlan meyzênê til Cemîl Bayîq meyzênê til Dural Kalkan meyzênê eva her keskî beşek تسلیم کریو اف بشانا به دولت داگرکر ایچاوا دوزا گلی کرتے بن و پوچ بکن دما گو دمانتی دورکی وکا چای گارادا و پککی دبیجید به انباشور د پاریزن و زیزده 600 گندی د دست مدیا باشا ترمی کشتیه ویلوی داره چید کی چما صدی صد اف انفرماشون کودستان دیگو اف دسته پیشمرگانا چما راستیه زلال ناکه چما ام پرسه برنگ کی دیناکن اواب خو او ترور نکربن جبوی وی بلبلش باشوره چه بکن جبر پر جاراجی که تشته ول ان چه کرنا حواله خو خو ترور کرنا خصنا سپرات طرف دیتر که دا جبوی خاطر گو تبهویه چه بکن چه دربا گو پککت که ضعیف بونه دا دست بخوینه و دست بکشتنه و دست پروپاگاندا دروات کی باشا مامۆستا منال يعني پرسا گرنگ ورده ئەڤەنها پەکەکەتێ چ قوناغێدا دەماکو ژێ دەرگەهێ سێمالکە بە ئێریشار هەرێما کوردستانێتکە لە شنگالێ ئێریشتکێ لە چیان دەبەرن سنووری ئێریشی هەرێما کوردستانێتکە نەهاجیبە بەهانەیان دروستکێدا و ئێریشی هەرێما کوردستانێ بکێ بە تایبەتی دەرگەهی سنووریە سێمالکە یانێ ئەگەر بمێنێ بەردەوام بمێنێ گرتی چ فشار وێ لە ڕۆژاوای کوردستانê وەرێکردن ji ber PKK bi vê bihaneyê daxwaza termê şehîdan gelek karê xirab bi pişt vekirin. باورکە بەری 2 سعتا مێڤانێکی مش دیار بکرێ لە جەم ئیرۆ هاتبوو ji vê derê çûbû welat gotina gojmira anî ziman got bawerke diyam heştê salî hindik mayê got Tirkî bi axivî ji ber serê PKK û kuryarê PKK îro wextê got PKK salê heştê hat bakur tasfiye kir tevgera siyasî Kurdî tasfiye kir aynî tiş diroj hilatê Kurdistanê de jî dike û aynî tiş diroj avayê Kurdistanê û di başûr de dike PKK ne PKK şer dike wextê werne rastiyê PKK şerê istixbaratê dagir کر د ناوا کوردستانê دتکی ji ber em hemî dizanin li gor qanûnê navnetewî li gor dunyayê îro sînorek heye bike masî nava Kurdistanê de sînorekî gosaykspîko ji danî bê lê Îran nikare û Tirkî nikare û Iraq û Sûrî bi hişkere vê hicûmê bêjne ser milletekî çi kirin di vê dê de îro ev çeteyê PKK grupê irtîzaqê ava kirin û ev grupê irtîzaqê dibin saha navê Kurdîtiyê de bi hazarê keç û xortêma teror kirin kuştin ocalan bi devê xwe dibêje dibê me bixwe نقبنا 12 حتى 16000 انساني خو مبخو كشتيه يعني اف گوتن گوتنا دوي اوجلان نه گوتنا دوي منه PKK سيخوري داگر كره سيخوري استخبارات دا كردناوا كردستان ده زيده يفي راستي تشتكي دي تونه يا ناونا بره PKK يكسر هلدان ويكسر خبون ويك دورا گو ايرو رزگار کربه يك مافي ملت كرد پێک ئانی بێ ji بۆی خاطرê em bêjin iddiaatê PKK rastin PKK partiyek li ser rastî û derewa tur tiştekî di rastiyê denîne li ser derewa ava bûye. gelek spas بۆ شرۆڤەکاری سیاسی منال حسکۆ ji welatê Swêd kutumara gelek spas.